por ban peni baga snong tersa kan ai ke cingkershan ka baklain ya ka voice of the people party tang hagani ka MP election nre hak MDC election hak MLA election but nang ni syakmat ngin long mangi kita ngin nong kershan ki barat ba upat bahi un melei dam don nong trai melei dam don tamayo ka bu jong pra tinggal tip hang no kadan ngin knyat hau budam ubran persya ya upra hagani ka kenti kan mau baga khat kan dai trek pinimi renti nalagi yang kisem banle ban tap ya ka syap ka jopi hagadur jopra ini pertalang bani kinong alam hagani ka por kenta ya ka syap ka jopra hopra 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 sai sien kam jam kita bersyariang seluruh pertajam ra bagi ti jopi hopra 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 playun kurkuye pi poro kublai shibon kublai pi iwe piwe snoba nai kublai shu ini pelaj ini bangin lek no bangin lek bepat ya ka jingalang hangte po mauprang ngin sei kendo nang ni smat hidang bon ki por hidang bon ki singi bat nganget bangin sei penbet urang basnong ngin sei penbet ka jaga ka bakam kelut bat ni da community bau Dr. Ricky Sington unumwan sini tang kum tang kumu candidate hendak sawan yuk jak hagani kasnong kumu MP budan buram kubangin jit haka sautrek on penbena yang jinjok kublai shibon kublai yafi paro